Ćao dragi moji, dobrodošli na moj kanal Di kuhinja. Ja sam danas odlučila da vam napravim burek, mesni burek. I ovdje imam brašno. Ja koristim all purpose flour King Arthur i unbleached. Znači kod nas je to možda neko glatko brašno. Ja imam ovdje 3 velike čaše, možda oko 450 do 500 grama. Ovdje imam juneće mljeveno meso. Imam 1 glavicu crvenog luka. Imam 2 kašike vegete. 1 čašu vruće vode. Koristit ću malo i soli i bibera i malo ulja. To ću vam danas praviti. I ako vam se svidi moj video, kliknite like i ako želite da me i dalje pratite, kliknite na subscribe. A sada da počnemo sa ovim videom. Ja ću prvo staviti vruću vodu u ovo brašno i so i onda ću to sve lijepo da pomiješam pa ću vam se kasnije javiti. Gotovo i ovako ono izgleda, mekano je. Ali treba još da stoji jedno 30 minuta. I dole na dnu ove posude ja sam stavila malo ulja i stavila sam na jufku malo ulja i prekrila sa ovom plastičnom folijom. Pa ću vam se kasnije javiti. Ok, sada ću da mljeveno meso, luk i onda ću da dodam vegetu, prepržiti ovdje u ovaj tiganj i tako ću, znači moje meso će biti preprženo za burek. Pa ću vam se kasnije javiti. Samo da napomenem, vi ne morate da ovako radite, ne morate da meso bude preprženo. Može je onako živo da se pravi odmah, ali evo ja ovako preferiram u posljednje vrijeme i mojima se to puno sviđa, pa ćemo se onda čuti kasnije. Sada izgleda sve se fino krčka, znači imam mljeveno meso i luk i vegeta, nisam ulja stavljala jer je meso malo pomasno i ne mora da se ni dobro ni isprži, onako srednje. Jer to je onako treba poslije da se peče. I to je to. Tako to sada izgleda. Super miriše. Sam podijelila na 3 jednaka dijela i to ovako izgleda i opet sam prekrila sa ovom plastičnom folijom. I čekat ću još jedno 15 minuta da još malo tijesto nadođe, tako da bi se jufka za burek bolje razvlačila, pa se vidimo kasnije. Ovako izgledaju, ja sam ih malo razvukla sa oklagijom. Evo ovako 3 jufke znači. I onda sam malo dodala dozgo ulja da bi se jufka bolje razvlačila za burek. Evo burek je gotov i ovako izgleda. I sada ide na pečenje. Evo ja sam ga stavila da se peče i bit će za jedno 20 do 25 minuta gotovo. Pa ću vam se kasnije opet javiti da vidite kada budem sjekla. Evo burek je gotov i on ovako izgleda. Evo super se ispeku. I napravila sam i salatu. A vi možete uz burek i jogurt i kefir i šta god volite možete se poslužiti. Ja nekako najviše volim ovu salatu uz burek. I to je to. Evo kako moj burek danas izgleda. Super je. Ok, ako vam se svidi ovaj moj video, vi me pratite i dalje, kliknite like i subscribe
Pa se onda vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!